Manşet dedi. Ambaguna santra. رمضان ای سال وقع همون سالا خوش در باست به ام دیسا بروجینا 300 درجه گرمایه که اما دیسا الحمدلله çok şükür در باست به انسانی بخواد بگیره gerçekten در باست به مسلمانتی önemli. انسانی که گونیت دینا که ده به نیتا خو gerçekten جبوی خوده به خدای تعالی دبی یاردمچی جبوی به که ام خوازن تمام انسانات تمام مسلمانان روزی بگیرن و روزی gerçekten تشتکی پر خوشه خدای تعالی بیاردمچی متواره زولغه بر اگر حقیقتا خدای تعالی بیاردمچی زورا اما لبل دیسو که همو روزا که دیبانه انسانی بی آوی دارنک اما روزا رمضان خدای تعالی صبر ده خدای تعالی یاردم ات که جوار روزه دی نزورتره یعنی انسان بزن به کی وار روزه دی بی آوی انسان اداره نکه اما دورده انسان اداره که ساعت یک و نیوز دو و امتن ساعت حتی مغرب اذان ده حقیقتا پر خوش دی یعنی خدای تعالی بیاردمچی انسان نیتا اینه که هبه جبوی خدای به خودش جبویه Ya. Oruç haricinde insanoğlu bu sıcakta ve bu fırının önünde kesinlikle susuz dayanmazken Allahu Teala'nın verdiği imkanla, iradeyle biz burada 300 derecenin önünde oruç tutabiliyoruz. Allah'a hamdolsun. Bu rahatlıkta olmayan insanlar, bu zorlukta olmayan insanlar, rahatlıkta olan insanlar, sabahtan akşama kadar klimanın oturanlar, buna rağmen oruç tutmuyoruz, tutamıyoruz diyen insanlar var. Gelip halimizi görsünler. Ondan sonra nasıl oruç tutkanımızı görsünler. Ondan sonra Allah kerimdir diyeceğiz onlara. Normalde Ramazan öncesi en az yani Ramazan haricinde insan rahatlıkla 5 ile 10 litre arası süt tüketiyor. Ama şu anda akşama kadar susuz kalabiliyoruz. Demek ki Allah-u Teala irade verince oluyormuş.